KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Ki nongelam jongka hnyotret Acik National Movement hakala singiu belai jongka arpu paratrik unailber arajar arpu ar kala dawa ya ke sorkar jela bad ya ke Khasi Hills Autonomous District Council baki dai ban tuklar halor ke jingti imau be an hak snau Maikuli Riboy District da uwai bar jela ya ubal tip kerteng komu Abhinav Sureka hak jingya keren bad kilat pathai khubor General Secretary ke HANM Northern Border Zone uba John Kongset Uli atho baka sengkala yo ujor na kipat ba kibasa ha kasnong Maikuli hanong thamai bala khana para halor ka jingti mau be ain do new barjella u Abhinav Sureka u bala pendon kamru daki bom ban penpra ye ki mau kar hadu bakala pen shapting ya kipat ba kibasong basa hakini kisnong U Presiden ke HANM uba Lamprang Kharbani ulaong lada ka sorkar jilla bat ka district council kimle ai halor kene ke jing ujor jong kipat ba ka senghi kan salit khang khardap ye kene ke jakati mau hakasnong Maikuli ka jingdan jongi hange mtakasni kalumba niyo complain na iwe I brew iba kerteng Martin M Sangma Baik dari nongsong senong jongka senong Maikuli kanapara badon habodar jongka kapur asam te niyo kubor ba udon uwe briu ba kerteng Abhinav Sureka ba peniat ya ka parmau stone mining blasting business ba ulek bor Thambor ya ki nongsong senong bad ya ki Jakaputa setusha Maikuli kanapara te habangi okubor kunta tengi nakaliang kaseng HNM Nyotrak Acik National Movement ni lalik no senyang bad ki dekot member jungi bad ni lalik kundu ya ki Brewsnong bad ni lalik inquiry sakitu ki parmau ki crosser machine bat ni lab bakat day mengisam ya kajing sisa ka jing komplain kalongba u Abhinav Sureka u penyat ya ka kuari daka jing blasting belum daubom belum powerful hadu banda ki kisnong kitau bat kalong ru jing mana benta ki kena kelung bayat Sharum Chaneng ba Marek Sharum Chaneng badru khamtam ya ki ying kisem badon hagato kasnong da por balik blasting ya to parmau ka penkhilut boro ya to kasnong ka thau hadu banda ki ka ying kisem bat kalong ru jingma ya ki briu nong song snong sagato kasnong te ki briu badon hang to kidap da kamen balong shapting te nakata kadaw ki pancing yarap nakaliang kaseng jongi namar ba do Abhinav Sureka udai u brew ba balap ba henar ba biang haka pisa tengka te ki brew ki shapting ban lek kran persya yu te takadaw kimbanse kiwan hangi kipan jingyarap ningi te sokawiru jaka puta jong ki brew jong ki try jaka shitu klam da panjing tip na ki try klam da panjing bit na ki try u thombor u le pembadai la jong te usna lenti private la jong badia kisnong kitau sha ban yat ban yang situ ong ba dei kalenti private jong te katahi ka komplain jong ki nong snong te kata so kawai ru ngamot ong kumne ba kawai udai brew panabar so kawai u
one le business ne but peni bor ya kinong song snong kamot ba peni bor ya ki brew ya ki brew ya kari jongi long kain kor shu ya yangi ba ya ki brew ya ki brew ba don hangane ka state kari meklaya jongi long respect shu kain kor shu te ngi nakalian kasem ni persak jur ya kene but minum ailat ya une brew ba kerteng avinap sureka bau peni bor peni power te ya kane nginum sha dalele ro Kadang mereka weka komplain tu ba kum keseng kalau yo naki do bersnong ngam la ban play lot dengan su batai tang ka subject ka bohong ba report on blasting of stones and land encroachment. Kata kamot ba uneu avinaus surika. Omdai tang bawan ban blasting ya kendau siap dengan dating real, mereka menjalar meklea. Hari ulawan ro ban klon iki jeka puta jong kejala meklea jong yang tai pom kuli. Bat habadai bang ne benta. Kaseng kala pha jingtho siau suyem batitos podai in chat ya ga lan ngila pharu siau Kermen Salah Ministar in chat ya ga lan bat ngila pharu siau Deputy Chief Minister bat ngila yo ban ikan phone room ne don nanti ban digitally te lang jong seng ngila dawa nomor ba kadega kam jong ke konsel kabari ke bosuma ya kenda siap jong ke jat reu jong ke jala meklea ka kamram jong ke sarkar ke bahap ban le ban kam ya kineki barjala ki bajuan klon jaka ki bawan ju kapsor na ka pos ka pori ka kenda siap ya putusam jong ka ri berkejat penreu te habedai berkane ngila kum kaseng ngila ai daga jingtho sakine bor badai pek ba kin habban tik action te nagliang jong kaseng kasukan dag basai bat kala thoru ha ga jingtho ha ga memorandum kom gangi ai sakine ki laingot ban suno ki hedo ki dai pek ye kane ka department la ne ye kane ka kendo ka siap balada ka sarkar la negeri konsil kimla bandai kemot keseng klasi mi garai ba hanu no por in hapan hiar hi ban background ban stop ye kanega jingwan grup jaka man ka por jong ki barjala ha ne ri ka ba ikechuni bat ka wei ka ba sulungo ka long ba une usurika uyo borne bawan snaya ka private road ha kenda ko siap jong jat benro uyo borne banwan kit ya kita ki maut ki siap kita ki spa mariang jong ke jalam kalia haba udai na ka wei pat ke jalan na asam kumno ula banwan sna private road ha kenda ko siap jong gari pe benro without NOC no ladai na ki try kendo ladai na ka snong tathau ladai na ki bor bre paj kum ka dikusil lane ka trat lan and revenue jong ka government of Meghalaya ne yole se don mano na ki bre ki jungi ki bala dito lane ki bala yele kam sop ya kane ka kamba kamsan lane ka dauba dausan lane ya ka nda ko siap jong ka jaj ben real ne jong ka jala adu ba une karpo uwan ban sna private road uwan ban kit ya kita ki mau ki siap uwan ban kamtrai kaseng kan sayid bnia kaseng kan sakmi bnia abada kaseng kalap kanom aili yeno noro naman ngi juang berbor ba kenda ko siap uput usam kedai kari langi duno ikenda ko siap murni di gledo ikari te kum te brem kwa ba kari jungi kendo
nalor ka kenda ko siap kolong kaburit kamtam lele ha kini por hani pol benta baga jingi penbait put penbait sam kadang don hangte po MHA Government of India balai unu barjala wan ban kamtra ya kenda ko siap jong jaj penreo ne yole se ne don ne menoro ki bala don kti hagaban di sop sop ne ban yale sop sop ye kene ka kenda ko siap jong jala me kale perkhat pipet ki sanbot kumno umle rany nu barjala wan ban thung sanbot ka kenda ko siap jong jaj penreo wan ban sna private road ka kenda ko siap jong jala me kale tiga seng kenda basai bal rajya baka sorkar lane ki bor badai pet kum kadis konsil kimla ban let stop kimla let be yau nu barjala ka seng kan sahyar bat kan rajya no kano kadoro ngintep ki samat yel diwet kita ki GSB rumelai ngi sawan ra on bread yang seketiat kum pengi on bread imopot manakane namar ngimdai ban ailat ya kim kine ki kam buitu man kapor jong ne ki barjala kam tam ki brio no po osam tiga ni kermen ba DTCM menteri beripet ya ka lan and revenue makermen sela kumjuru CM jong ka Khazel automotive council bang hapsim khia ya ne ka kamba kamsam jong jai penreu lemda kamta ka seng kamron jumap awada poi put ba ka Meghalaya berasan kini susi ru melai na banta ka kenda siap kam melai namar ba yo borne yo hukum ne mano ba ai authority yu mano ba NUC yu mano ba ai bor yu wan sna private road hai private road saka kenda ko siap jong jala me kale mano ba ai bor yu wan kit ikima ko siap naka jala me kale hangte po mai khuli without permission without NOC namar ka pen isa kedar ba umyo NOC no balai da uyo NOC balai ka sinong ka complain sa kasang ne mano ba dai pet ane mano te borbalor benai bor kaseng kan sawat benya bar kalap kaseng kan alat tino nero namar ba kumbang ngejukan borbor ba ka kenda ko siap put usam kadai kari ngkwa ba ka kenda ko siap jungi ka lek tang shin siro syaki we pat kecelah kai ka ba kaseng ka snow bitar ke bagat samla gari ki susai namar ba naga por ngejueken yang naga kenda siap naga por ngejueken ya pudusam henry tangkat tokot ne por tangkat tokot ne benai nang mi isnang mi kijing kamtrai ne kijing kurup cekal ne kijing wan ban kurup ya kenda siap ya pudusam jong ka jaj benreu klaim kono ka NOC klaim kono ka permission naki bor bodai pai pakhat pi kamdai tang kijing wan kurup cekah kumbala batai dai bajon kungsit general secretary jong katai ke bordar kamdai tang baki wan sna private road ki kan thai dak ki bom ngasngo ba knyu lot ki ngisam knyu lot ki stong thau do bom ba klan do bom ba he te kum kine ki ai ka jat benreu bat ki samla gari kim nom la ban pedang bat kim nom mai lat bat ngi snow wer ba laban don mano re mano ki baton kti ki breu jungi bat une ubar jala te re ka segment ta kadang ya sakmat na banta ban wat jing tip ke babnya na banta ban khme bnya la ka long shanem bat ban yo ya ki proof ke babyang barada ka seng ka lab ka seng ka kanda basai pi chief minister ne pi chief minister ne pi CM ne pi manoro pi nyele sop ne pi nyele kai ka kenda ko siap jadi benreu ka seng ka nomalat compare lada ngin poi sunu potro tangba ka kenda ko siap jadi benreu kamdai bandu wat tang sin siro kamdai ban syaklun syakurup hak we pat ki stat ne hak ki khamtam ki barjal kaseng em ka kenda basai ladai samano monoro kibor sorkar ne kibor hima ne gino kibor ki bele sop ban ailat ya ki barjala bakin kurup ya kenda ko siap kurup ya put usam man la ka por syagane ka ri ka ek ka jungi kaseng ka nomailat but kan wan biang ka por bala kaseng lada kas
lada ka sorkar ne bol bre pek ne kamtan ka diskonsil ka bre kata ka nong pek nong sumar ya put usam ya ka khandau siap jong ka chat reu kimla ban lai ne kimla ban stop mardor ya ne u ba surika ya ka jingwan le donbor ya ka jingwan kamtrai jong u ya ka khandau siap ya jaka puta jong ka chat reu kaseng kam ban se ban hab ban pen i da ka bor ka kham tange ban ya ke e ke ba kala le ha ki ne ki banai ne ki slam blade no namar ni suto ba ka dor jong khanda ko siap ka dor jong putusam ki ki spa mariang ka ba blade try kan rat ula ai hangi kum ko chat pen reu ula ai ngi kum ko jala me kale kita kidai ki kro nagaliang jong ka H&M Land Protection Cell harangkat ke jingi Thailand baka H&M nodar sun hangnang tina po bodal kling karukom kalong baka government ki try kendo ki try jaka ka diskonsil bagi hapan tik son suar ada ngi la kumbang ila ong menne bala kine ki bor dai pe kimla ban lai ai kasang de gong ba in le ba ton ka kata kalong la ban dai man ai fa ngi la ban su syar ban su be ban su rat ban su ban pra ba gitu ki kat ke bedon hang to gon le don bor yang naga kandau siap jong kari ba kita tu kata ka dai ka mesej ke pasai ka kro ke pasai ba ka seng em kum ka seng ka ba ju pek ya ka kandau siap ka boju ya pek ya putusam kalau mungkin nak basah. Alat ngin alat suai gini problem pek bakin le. Ngi slong tang kajing pentip kajing komplain dan kajing report telada kini ki bol de pek kimlam le kaseng kakan da basah balong ja baja ni hapan hiar.